Ki kanak school jungka KJP Girls Higher Secondary School ki basa hostel kabadon hajan jungka tehi ka school ki lalait na kino ki jingjia ki basmusi naga jingplu ka belajar ka step jungka sengi ublay. Hapden ka jingklang jungka ding nakaleng ka dorbar senong mission compound hapo ka jingalam ubat donwar ubade general secretary. Ki lalait banyalam no ya baro ki kanak school na pot hostel ban ai jaka sa shipor hapo dorbar hall. Berhapden ka ding ka baklang ki kanak school ki lapenlong ki jingduai bar ki jingruai. Berhadin balala ban penlip ikading nakaleng ka dorbar senong kalaya lambiang ya baro ki kanak school hapo hostel. Kumta nakaleng ka dorbar senong compound ka penpau ka jingsungu ya baro ki nusang senong ki balai dan bentab ni rablam ya kitiki kanak school. Lagi bising ring dong ya tuh, ay, kadi kecaka tuh, ay start ini tuh, aduh kadi siapa tuh, hela ibet tuh, ada kapor gitu be, kena ay di jahil siapa, yaitu kanu kedal tuh, ingat skemper tuh, kedai dah keciknya, terus start gitu be tuh, ikut dong be, dibangkit kami, berpulik cing dong be tuh, ingat bagi kay barok kini jah, kan kecik gitu be tuh.